Imaynaya kasaygichik. Sapa día ñawirisanchik devoción matutinanchikta. Kay quechua miski parlaypaj qankunapaj munasqa khuyamasi tukuy sonqomanta. Kunandiyapaj niwanchik imataq waqayri? Kay apóstol Pablo kutichiwaspa kasun ñawiriktinchik Diospaj qillqasqanta. Hinataq cuentawanchik imaynataqa apóstol Pablo entregakuq karqa Señor ninchikman apaspa evangeliunta. Pero judíos mana munarqankuchu pay wiñananta nitaq munarqankuchu evangeliuta predicananta. Kay libro de Hechos capítulo 20 versículo 19 willawanchik kayta. Mayllampu sonqowan waqan Señorpa kamachiwasqanta ruwarqani. Hinallataq ñak'arirqani judíos qatiyachawasqanku rayku. Ari, payta qatiyacharqanku, payta apóstol Pablota ñak'aricharqanku, pero payqa kallpachakurqa Señor ninchikpi. Chaymanta orqomuq kallpata predicananpaq aska runas salvacionta alcanzanankupaq día. Kay Elena G. de Huay niwanchik imaynata pay predicaq arrepentimiento manta, imaynata predicaq creenamanta Señor ninchikpi tukuy sonqomanta, chantapis masq'aq runasta wasinku kama, chaypi apóstol Pablo waqaq k'amik kutipunankupaq Señor ninchikpi. Imatano qanchik ruwasanchik munasqa khuyamasi kunan tiempo, kay pachapi, llank'asanchikchu Diospaj evangeliunta apaspa? Kunan día Señor invitawanchik, primero paypi creenata, chanta predicanata evangeliunta, porque aska runa suyasangu siminchikmanta uyarita evangeliunta. Ama qonqaychu, ashka bendiciones Dios ninchikpata kasan sapa ninchikpaj. Diospaj bendición ninwan kanachik kunan día.